Öyle sultanla boşaktan aldın mı? Öyle Ahmet'ten aldın mı? Ahmet'ten şartladın. Gülümlük bir de boyanıp yatsam bu kişi geldi dedi. Kırdın erkek bu kişinin olsun ama dastık. Bu kişi yoktur. Ben bu ünlülerim şey duruptu. Kazakça mınaskan oldu. Dedi telefonu bir takattan söylerken bu kişi yemesin. Ayırasın. Mamanız Kazak? Tatar. Mamanız? Mamanız Kazak. Kazak kaysında okuyoruz? Kızık tilesi. Kazak tili değil. Yani siz bu? Yani siz bugün Anton'la Жетісу университеті оқисыз ба? Қай факультет? және экономика факультеті, экономика және басқару. Автор Мұхтар Жақсылық байқұс бола. Көлеңкелеп отырып едім көк талды, бір кішкентай маған қарай ұйықталды. Рұқсат сұрап жайғасты да жаныма, аға, сенде мама бар ма? деп қалды. Sizin jurnalist ekeniz görüp Елсіз түнде жарығай, сәулесі суда дірілде, ауылдың жаны терең сай. жақсы көресіз. Кім болды? Атушы, Рустам. Mına sakaldırık deyip ya. Mına kekilik deyip de yersin. Mına sakaldırık. Til Saray'a bu Respublika'da Ajanlık Til Saray.